Soy fumanuel nei fo ia sa Samoa simel whaafonga o le whaapoponga o tala i o VAIFANUA le Samoa Entertainment TV. O ta pena ile official komsina o whainga pālota mola na pālota la i titi mua e le taunu unga o whainga whaamsinonga o le pālota tele au kusalua o rua lima. O le komsina o le ofisa o pālota le fionga atu ia Filolo John Stanley na ia saunua le talo whawhamo o tāpinanga umalava o lo whaataawale le taimi nei. E ao fiai ma o onga lau whainga ruenga i tūla fono o whainga pālota. I le wa umane o le whaamsinonga i le vao le whaipule filfilia o sa whata numeratasi, seve te i fui maono ma whaamao ni ai, o na tua inga o whainga whaala tua i le taimi o le pālota. Whaapena fo i le matai whaia ina. Lea ana po sini na ia mōli tū le minista i le whaamsinonga, o whaamao ni a fo ia na ia soli tūla fono o whainga whaala tua il taimi o pālota tele. Ma awa noa i loa le no fō le minista on ta ngā luenga o pisinisi ala manuia ma Labour. Lea na umia e le whaipula le tu malo sa whatatasi. Mai o le awha au o te foi. E whaamasino le whaamsinonga o pālota lea whaai unga. I le whonga whetalai o le pālemene. I le awa noa ai o le no fō sa whatatasi. Ma ia toe foi atu e whaia se lato pālota. Wala no whaawau le saofia mai o whala au whaasaina i le tunu utalu. Le whaale tono me whainga ruenga le officer tute. E ato ai ona sia kia uta tangata e taunu mai. Ai o wha momoli o lo saofia mai e whala au matautia e whaasa. Mai o whai ai le fuafuanga le malo mo se taimi vavelava. E le o tai lava me whainga ruenga. Whaatino ai le officer tute la tonga ruenga. O lea ua whaatulanga inai e te tau ona ta pena me whainga ruenga ese. E tu ina mai ei tātou scanners, o moli mawina e le aini pallet scanners o iei. Tāti le scanner la po ala iei na o lunga o le wafu. Scanner lewa apea e ofi na o containers tu tonu. A lea maina o le scanner la i titi le na whao ngā i le stona i lea na mau ai whalau whasaina. Ina ua whao ngā. Le scanner la i titi whapea le scanner na mai i le chokom. A lea na mai whao ngā le stona i le lewa toa mau ai le momoli inga mainga o nei whala au whasaina. Mai le lai titi lim ta upune nei le mai tau o le tātou malo. A tātou vava ai le taimini nei le tūlanga tū ngāle ua iei whala au whasaina, ua mawa e lava. Mai au taltonu e le so ona tapenanga le ufaina a mia umai le ofiso tiute ma le ofiso leo. O lea u tātou ilo nei, e tasila le awala o lea e urufale mai ei te tonu le tātou atunuu le momoli na mai o whalau whasaina. Mai le tau, ona toi whaatupula ia le tūlanga. Sauno foi la fionga il pale mia la au le mali e toa, pula ta iwao le watea Forse Schmidt, ua maua tangata o lo wha awala mai e uta nei. Mai le tau, ona toi nā tia sa tangata o lo a fiai, awa o la tōwia, ua lewa na whaia ia shipping, pe au maia o lo i tonu whaapea, mai o le ua a fia, o le o noa i lea, o anauta au mai i tonu. Mai ua whautua ina foi, le ofiso tiute ta wane ile malo me whai ngā luenga ma na o mia e whaalele ia i ngā luenga. Au mai e New Zealand K9 po o ta i whautu songi e lua, e whasoswani i a Samoa, ai o le onga, ona ua mōli mawina, le so solo atua nei, o whala au whaasaina matautia i tutonua onga. O whautua ina mai ai nei ele malo, tangata o lo au mai a pe whaia me nei whala au whaasaina matautia i Samoa. E batua i fōi le lapata inga au whaafofonga mai i la tō o lo whaia mene nei. E le tu e tau mua alo le tātou malo. Le uma matua tātou wa ngā i lava su ele po ngati o mene nei. Ma e le te tau o na tātou tu e whaatamala. O le tātou lea lo lofa lea i le atunuu mō le lumanai. O mai tauina li poti o nisio li poti o mai o luma, ua so solo le mata upu ia onga. O i te stupi tonu o lapsa onga, ua wha solo ia i mea. Mai ia onga tūlanga lua e amata mai lava i tile i tua ana, wha solo mai le fauto si whirwhare vai maunga lena pisa nei, ua alu wha solo a toa le mata upu nei le atunu, mai le tauna, so tau mua alo e le tātou whainga malo i le mata upu nei. O ngā luenga whai whaatasi a Samoa lea o tanga i fo i le malo i le wha o atu i pule nuu masui o tina o nuu e ngā lulu e whaatasi ai ma le malo. E lua vai aso atu o toa lewa watu nei i le au whai ngā luenga le malo e malo lo ai mai le aso lua iwa o te sema a e toia e mai i a Januari sfululua lua o luono.
e le au fiai business tu ma oti ai fa au lava ngā ruenga ma au nanga ma sani e pei o na sao no le fionga le palemia. Ai fa au lava au nanga o ngā ruenga ma sani ai e pei o na sao no le palemia e ele tise o le vai fo le mai au nanga ma sani mana o mia. Ia ai whatatia petu langa o tātua o nanga masani, Essential Services, e ai le tise vai leo fo le mai, ia matulanga uma au nanga masani a ma mea uma wapena. O leo whenga luenga lava ia le malolo o whenga ipea ma ngā luenga masani. Ia o leo maua le tātou lua vai aso e mwhaina maua le malolo ngā lo ia. Au tātou tāpena i mo le tau sangfou. Ua pasi ai nei le komiti whaapitoa e tapena ina fono whaavai o iei tālu sanga mo tai fono ma le komiti e filia lau whai ngā ruenga fau e toa lima. O fuafuaina e te tauna ta tala uma fono whaavai i le aso sfurulua o Januari. Ta tala whaatasi a lea e mai ngā ruenga uma le malo lau whai ngā ruenga le malo ma le aso sfurulua lea e ta tala tala umai i a fono whaavai. Lona winga e mata whaatasi a alwenga uma mal por kalame lo a fono va vai eleto e tuta ia peto e torfia tu sistema ta foi fanga solo tu langa o le paketi lo pasi tal no ino tasi te si male valu miliona e manisio tu malo le uma lava la tuta tol se la wa fele to e ton lo mai to wina fa mes fulu miliona le ton le tupe le tanga luengo tinamta mai tai ona le fa uma ina mai o li poti a komiti sa ngal lue mo el tato o foinga lena umanek mai o le tulanga na lewa iai ia wa fatula iai e tau na o atu la sosfuru lua Januari wa mata alo ia matatu fono va mai tate fono komiti fo ia maleu whainga luenga fo al tatu poloketi o le tatu 2 miliona. Ona tapena i leo tulanga o le fono e te tau ona te tala i le sosfuru lua Januari o le tausanga fo. Inisi o tala wa le masino le langolango a businessi i le mau leo lo una ia nei le SVSG Samoa Victim Support Group pol to manga moe popo ngati el whala Leilua o awala i te atua i sa wanga i tonol sfluono aso le o amata mai le aso lua 5 Novema ua wha mawinai o le aso lona lua o le nei wha moe luono Novema le mea lofa lua a fetala a le National Bank of Samoa faltupio Samoa ili wha paanga ma le to manga moe popo ngatia o le 16 day of activism o stasi leo me to tia o val a tuai fa la poptonga mai le tunu e o mai fa tasi langolango awala te te e isawanga o le nganga le ngalu fa tasi le mo le mawina mai le faltupe o le National Bank of Samoa vai sanai ma fa afta yai le sunga a Antonius Walker Botoi o le NBS o le Head of Retail Unit ma le o fainga wenga ai o le pule le sunga papali i Sam Swan ua sili ai nei ma le lusa fulu tausanga o le itu lava le nei o lo avea malu i tau i ngā ruenga whaatino le SVSG maana pa anga o a fianga mai sāwanga ai mai sei lava i le si tio tangata o lātou wha o ngāwha la au wha saina ma wha awawai lava le nei misiona a le tō o manga i le wha alawilo ai o ana au nanga e pei o le wa ai o tangata wa fia ma tau la mua i le puipuinga o ai a tau o tangata o lo sili o na fia i nei wha tau leo langa wha afta iai fo i le sunga a sili niu lina jang le NPS ile wha tuatuanga ai o le mea alo tupe e wha awa wai ngā luenga i te tonu le se fuluono aso le o whanga solo i nei te i sa wanga. Lau Samoa Entertainment TV maana tala yo VAIFANUA le nei aso wha poponga le so atai au ai wha soifua ia.